Saifua manuia ai alo mai o tala o le tae au lau Samoa Entertainment TV mai apia. Au whaatalitali pēr se komisina o mtanga luenga o leo ai o fola mai nei e le itu lawa mtanga luenga i se lau ma leo no afe fa se lau tala ili tausanga le totongi o sui komisina e to lua le ufia maua foi. O hawa noa na mo le National Operations ma le District Operations po le sui komisina mo ngā luenga lau tele ma le sui komisina fa aitu malo. Peita e o mai ta wina le mana o miai nei fui o ni ala fe soani le sui komisina lango ngā luenga lau tele ma le sui komisina lango o fa aitu malo. O na hawa noa e lua e ta iwa sfulfa afe ono se lau ta la i an tutongi i le tausanga. Mai wha ngata i le stolu tasi o le masina nei talo sanga. O sa ili ai, i ani ta ita i leo se toa wha, a o ta li ai pēr le taunu unga, o le sa ili o se komisina o le matanga luenga o leo mawhan pui. E o mai nei o lo tau awe lava e le fionga le a tau Samuelu afamsanga le tofinga komisina le tu maua matanga luenga o leo po le Acting Commissioner. Enisi o tala o le leto e ola o laina telefoni i vaenga o afio anga o sava i wa stasi leo popolenga o ainga o alala i nā vaenga o le motele. Ma tala no aile tina o tātou tau fialo na suafa o whaaftai le malo o mawatu suawa i tausanga na tenei na whaato au o tuai paipa. Ai o le popolenga tele o lo wamo nei o le saunga le mu. Whaata lea ini wha le tonu e tupu whaafua sei ai le iola tu lava ni telefoni le vaenga o le tua tanei sa va iolo no fuai. O le mta upu le ule tasi pelua ono tato mo le mawatu whaasea mai vaenga o le tua tane e matua le o lai lava se telefoni o au nanga umai lua. O popolenga o ainga ie na no fotonu ai vaenga o savai e le o lai telefoni ne ioso whaafua se i se mai o se tangata pe mana o mia se fisosoani. O tūlanga tauli ele tise e tolu pusa ai sa tele o lo tatia ma le TV sa whaina mai le taimi o le pefa fo se ia tu le wila. O le taimi nei o wasai masolonga le lei lava le tise i le fo i vaenga o le tua tane. Ai o le whaaftai whaapitoa al tina o ta ua ilunga i le malo o na ua ea le polonga o latou a inga le suabai. Ai o le ayo ni fsota inga e maua popolenga tele mo le puipuinga o le saunga le muu. Wale aise whaasalanga whaafale puipui le li Samoa le na malanga atu i Australia i ngā ruenga whaavai taimi. O mori mawina mai e le sunga i le li iloia ai o le apostolo ya Freddy so o alo i lana i tūlau. E tolu tausanga o ova so le li i Australia msori tūla fono ai. Polo i el whaamsinonga e tūla i o na molianga masa te tauna whal puipui ai. Ai atu uawa noa fu i ai il whaamsinonga e toi toso ele ofiso tua o i Australia le Port Force o nolo overstayer. O lo wha mawina fo ile maitanga o le tamaita i Australia ua whai mau na ainga ina ua maua leisi mana mea la nā vai Samoa. Ai wha mau maunga leli ilo ia o le lei o maule na ave ilu mo le whaamsinonga. Ua le whale pui ai le e tosoa le ofiso tua o i Australia. Au whautua ina e whaia por kalame whaatau i soli tu la fono o nā o se salatupe tutongi. Le ai se soli tu la fono wha mawina o le no conviction mai ua whaatonu foi ina ia ave i tutonu o na pepa no fo mau o le tolu masina e tau fiai se tūlanga i onu wha maalu si ai se toi tipoti mai i Samoa pe atalia lan tal sanga. Ta uel wha mau ngā le loia na mamao i la ngona o le neilunga le i o se vaenga le o le awhaia ele le i mole la ainga. Ma fo i ai i le atua lo na vi inga ma whaaftaia fo i la apostolo i tino ki riso au i le tatalo ua manu ia il wha amsinonga ia whanau. Mai tālonga le tai, o manu malo ai Christina Harris i le Pacific Open Water Challenge o le tuunga au se fulu kilomita le mamau e tolu i tulasu 2 minute na fe ausia i Christina ono sultolu tausanga o soifua o le tamaitai. O le tuunga le ale Samoa Events le nfa mawina ai le tulu o Neil Doret e whalima tausanga i lana taimi e tolu i tulasu 1 minute tusa mo le 5 minute mai tua o le mua. E o antu le solua ananafi o lo o tu maulava ia savili e pe ona iaile a songofua le ena toe sui ai a la fe ausi o le eta amilo i manono tai ai fe ausi mai le Samoa Beach Resort i mulfanuanga i le wafu i manonouta o le ala fe ausi le na e pe ona li ipotia le Samoa Events e ui o le saunga le mu ai o le lu i le fe ausi vasa o lo o i le vao motu e pe ona maul mawina le 2 kilomita muli o le ala fe ausi i le toe li liu ma fe ausianga i saute sa e whaasanga i le tini. Na whaafitau ia tu savili msanga fina wai a tili
i le tini. Aina mawasa faasilinga malosi le matango fio ngā taifale o muli whanua ngā i apoli mauta i le tele o lau meina o lato o fitawi o ia ai o le ola o amo le li tai. O le tu ngā au sile i vasa o Samoa na fufu i mole asolua au sia le 5 kilomita. Mail mlaiva alele i faleolo i lona ngā taifale mail tua o imsata puala i le Samoa Beach Resort. E toa fitu le au au si le entapena mo le nafa moe ai o le tu unga o le Samoa mua le songafua. Na mua ai Christina Harrison Nelson au te Roy New Zealand o nosu tolu tausanga, tolu tu las fulua minute na i au si ai o le tu unga na e se fulu kilomita le mamau. O talana, o le tai au lau Samoa Entertainment TV mai pia, ai tulilo mai tala i o vai whanua i le fiafia nanei.